Sub-county ya Burabu Michael Kioni ni gorituko lya rero araigikaro ni byombe gose ni byombe arakabere bya boda boda ebyo byakora gose byabere bikorekana gutwara ubututukano igoro yoborayi nabo igo emerubiri yabo ase sub-county eyo ningo nonye nabo ebyombe bibere byatwara gutaigwana igoro yo kwigurwa we CBO ye sub-county eyo ase baganirigwe kubwatia lichiko lya kubwatia amachiko aliyabekire nabo igo koenekerigwa okubwaterana nabo bisabo borendi eriko eneki omochoko ase sector eyo yobosombi. Kwa majina naitwa Michael Kioni, Deputy County Commissioner Burabu. Wale ambao hawakuwa hapa leo, ningetaka kuhimiza kama ni leadership katika hiyo stage ambazo wanaoperate under ziko na leadership, waweze kufuata sheria za kila stage, waweze kusikiza viongozi wao katika kila stage, na waweze kuhakikisha nidhamu imedumu katika hiyo sekta ili wasipitane na maofisa wa sheria. Pia tumeadvise ya kwamba wafanye very closely with our offices, especially law enforcement sector, ili kuweza kuhakikisha ya kwamba the members hawahusiki katika vitendo vya kufanya uhalifu, because we know the bodaboda sector ni sector ambayo inaweza tumika kufacilitate incidents of insecurity. Rero DCC naturangiri gocha igora ocha gotorekebisha magoso gitarengo ntwarekebisha na chairo nero tigara kobe chairman ya Burabu sub county enkima colleagues abantu ngamba appointed igu mbalia mbatagereko to ko bisiende yonsi ase Burabu ase sector yaito ya boda boda igongwa kirande chairman ito monene Mr. Orindo karibu sana asogotoreto murembo rengo muchando osokorekebisha mangana ayo ababuya sembeo Amalieta Bernard Orindo chairman omochore bwa county ite ya Nyamira agwa sabantu baito be sector to bachogete buya because kere sub county unatoreiga nebwate association eyore being registered ebwate chi account na endo tu atabeta ko mone chinguru ko bona se itimini singa abarai bonse bingona ko bali request to lenga chinga kibago cha korangerikwa monso buni advice yeito jenwa ya tebanga netaite ko support e sector mono na beta kirenga abarai bande bonse pineno kama konyora lirube na inwe to support igona botako tebanga rango chiko na gweta round nga ngobora imboburuka ini buna mono sector yege yani gaiga ase Burabu ntwa maje tikwa akambe ogete akutwaja go sibinga sector ye chogete buya agwa somo chairman yale Jairo Mugire igona na serikali ekero yarigereria nabo yanyoranga ansiasa ikine chiguni kiasore kono kobange bintu byabo na inde chiguni nchiakano igase sector ne bwata machikae na inde natoka enderete kubwati ikotika tubwatera ne bune sector na inde kero mundu tigejoke